Kastala ti biyag! Ket ita, adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao akunana. Ipateg ken ayatem ti padam a tao, nang runa dagiti kabagyam, tapno dida kanto baybayan. Tampok ditoy programa tayo, Kastala ti biyag! Bakit? Kunak man numapan kay balay daan timlin itangal daw. Anya nga taaya ti iparamid na kanya. Tunggal lumabas ak balay daan naggapo iti construction. Isulat ti ibagbaga na. Mapan ka kano balay da. Ay mapan ka bakit? Barang ikan nakati Christmas mau. Christmas! Ay nalakay, mabayag pa iti Christmas. Kenjak mamati amang ted iti regalo ni ante. Dayjay, akin na kuripot na. Inkakit din. Tanay, kababain. Kabagyam, di mo pa'y matbisitaan. Nuwinan, mapanak inton bigat. Sige, tapno sardengan nakmatan abilbilinan. Ay nasaya at mo taimay ka, Gigi. Una auntie, tasang kaibagan nila kay ko nga umaya. Ay kasapulan ka ngamin unay. Apay aya auntie. Makitam dagiti kortina. Ay nagdadakkel ti kurtina dito'y malapalasyo abalay mo ante. Ay ipalabak ko maken ka. Ha? Ipalabam kanya? Anya ngay aramiden dagiti nagado ang katulong mo. Ha? Pinapanaw ko amin idan. Amin da. Katno limadan sa. Awan, ada para luto ken para linis. Sa bali pa'y di para pakan kan para digos kadagiti nagdadakkel nga asom ante. Awan ang awandan. Nagsasadot damat ngamin. Isa pinapanaw ko amin idan. Sapay nagrigat tagbirok iti katulong ita ante. Wen nga rod. Manu alawasen nga awan katulong ko diti balay. Iso nagrugitan dagiti kortina. Anya nga iti serbidya automatic nagdakkel a washing machine mo ante. Ay jak kayat nga i-washing machine dagiti kortinak. Tanagngin na dagita. Katwan ginatang mun sapay ijay abroad dagita idinagtur ka. Aywan. Iso akayat ko. Malabaan ida, babaan iti ima. Ha? Ay sus! Agasang may dagita agalgalan, ante. Asa na bale? Taadamot tangdan mo. Adatangdan ko, ante? Ay katwan na. Saan mo't amabalin alibrilatan? Ay sige man nga rod, ante. Imbag lang aday gatang mi iti bagas. Ni, manang Gigi, magmag na kamit. Sa dino tinaggapwam? Ay, imbag taadda ka, Arlene. Makipayong akman tanay. Nagpudot. Sige manang, umay kan dito abay ko. Ay, nagapuak ngamin di tabalay ni Antilin. Mano dagiti kakabagyan amap mapandita balay ni Antilin. Wen nga rod. Kat pinaayaban na mo ngamin. Napanak naglaba iti nagdadakkel a kurtina na. Ay, nagsakit ti sikat ko siga. Jak pa'y nalpas. Iso nga ituloy ko inton bigat. Ay, di nakalakot inikan iti pamasahim nga agawid ko ma. Kuna namat nga ipampaminsan nanto kanon nga ito jesweldok inton bigat. Numalpas ko ti aglaba. Ay mangsigsigurado at talagan ni Antim Alin. Antik laeng aya. Antim mat. Pudno, ado tayo nga akin antikan kwa na. Ang nagimot mo't kaslaawan kakaanakan na. Bareng itid ng jesweldok inton bigat. Kan, bareng nudakkel ti ited na asweldo, manang. Una, tauray la si makit day ti imak naggelgel kadagiti nagdadakkel a kurtina na. Sige, mangan kayon wen. Espesyal day ta ninyo. Nangina siguro day ta ipakpakan mo kadagiti taraken mo nga asoan niya ante. Ay katwan na. Katno sangagasot ti may sa akilo. Ay na, nagnginan.
adayo ananginginang bagas. Awon Kat dagita taraken ko nga aso. Regular ti panangipa-check up ko kadakwad Kaano lima dagita nagdadakkel nga aso, ante. Manungay ti gastos mo kadagita. Ay, kurang-kurang met asa nga 10,000 ti maysa. Ha? Ay, una yun anagngina, ante. Ay na, love ko nga mindagita ataraken ko. Kat, nakalabakan? Un, ante, inlepas kun tapno maalak jay sweldok ita. Awan nga minan bagas may. Sige, itad kon. Ang mangan kapay. Ay, un man, ante. Tatalaga ang mabisina ko. Sige, agtugaw ka lang dita, Gigi. Taikan ka iti kanam. Pagserbiak mat at tinagagat ka na ano sa kaanak ha. Anyakit ni auntie kon aya. Katpudno mat anaanos ka. Nasingpat ka pa yata, Nag-sweet kalakit din aya, auntie. Aha. Adto iti kanam. Wow! Nabalkot iti foil. Sosyal siguro day taamakan anya, ante. Ay, kat, lokatama Ay na, itaakla ang amakapangan iti kastoy. Inreserbak talaga. Para ken kanayta. Ha? Ante, kita amday to inted mo amakano. Apay. Adamot puro-puro igi-igid ti karnay. Kan adamot ngisit-ngisit na itirabaw na. Hamday ta. Kasta talaga ti ham. Ham? Madimot ti angot na nante. Ay, mayat pay dayta. Kasta talaga ti angot ti ham. Itakan sa lang amin ang makaraman kan makakita iti ham. Una, ante. Ngam sabali at talaga ti angot na. Ay, GJ, ti tao anapili iti makan. Kagura ni Apo Diyos. Ay, iawid ko laangan, ante. Tasidaan may ije balay. Makamu ka, no kasta di kayat mo. Nasayaat mo't kit di. Tapno makaraman mo't nilakay mo. Kan dagiti anak mo iti makon ko na aham. Sige, ante. Ikabil kundi tulbag ko da ito inted mo aham. Apay, agawid kan. Una, ante. Dumagasak pa iti tapalingke agumatang iti bagas. Nagsapa pa'y mo't. Awan pa'y alas 5. Nalpas kumutan alinabaan dagiti kurtinam. Gigi, kaanakan. Amok anagagat kan nasingpat ka. Mabalin nga idugwok mo pa'y dagiti asok. Dagiti 5 nga asom ti idugwok ko, ante. Awan Tati managtulong iti kabagyan na. Adda agururay aparabor kan kuana. Sige man langan. Idugwok ko idan, ante. Di na kun konsensyaan. Ay, unay mat dagito nga asom. Kakayat dan samot ti tumaray. Ay na. Ay, sapay nagpipigsada. Ay, saan gayam nga ho? Ay, irum ka. Hey, agtal na kayo man na kayo nga asaw. Hey! Bakit? Ay na, imbag tada ka lakay. Agawid ako man. Kunak man no nagawid kan. Saan pa'y taimbaon nak ni Antilen amangiwok kadagito nga aso na. Ay, napigpigsada mat nga maitisi ka. Nga rod, tulungan nakman kid day lakay tanay. Itaray dak samot tan. Mala, itin mo kanyak titanida. Antoy. Nay, abay ngay. Nay, itarayan datan. Ay, sus lakay! Ay, una yan. Kamatan pa dagita asaw! Intarayan datan! Ay, urayakla na idugmam ante anang iwok kadagiti nagdadakkel nga asaw. Ay, pasensya kan, Gigi, kaanakan.
Sana bale, tanaanos ka mat. Nagasgas pa'y dagito'y tumang ko. O, kitaam na eh. Nasakit? Ay, nahawa na, ante. Uray dalagdardaran na eh. Bugwam lang iti sabon kandanom. Mayat daytan. Nayunang matan ajay sweldo. Tagumatangak man iti agas di tabutika. Nasakit at alaga, ante. Kasanot kasakit na. Talaga anaut-ut. Katwa na, ante. Sige. Sige, itad konti sweldo. Na, unay matipan nakabalkot day takwartamon, ante. Narigat ti matakawan. Takawan da kapay laang, kat nagdadakkel dagiti asom amang bantay kan ka. Adto ti sweldo, kaanakan anasingpat. 1, 2, 3. Ha? Talo ka sao? Ken, dahito'y matjay bag mo, anang ikargam, iti ham, ayawid mo. Dahito lang ti sweldok naglaba, ante. Talo ka sao? Apay, ado ka di unay, kayat mo takisayak. Duang aldaw naglablaba ak nagmalmalam. Uray la simakit to'y sikat ko. Uray la nasugat dagito'y ima. Ay kat, tulong mun aday takanya kas antim. Inwok ko pa'y dagiti asom nagdadakkel. Naidugmamak pa'y. Tulungam ka di daytoy senior citizen nga antim, wano saan? Anya? Bakal, saan mat akanan dagiti aso jay ham nga inted ni Antem? Inted mo kuman dagiti manok. Saan damat laang akayat? Uray dagiti dingwen. Saan da akayat akanon day taaham. Kasano akanan da? Kat madinti angot na, kan talaga naperdin. Isumati ko na kini Antilin. Ay, kung kayang bakit. Manungay tinaswildom. Mangibingay ka mo ta. 5,000 samot inted na. Anya 5,000. Gumatang ka man mat nga rod iti papaitan asidan tayaw. Nabayagan adyak nakapagsida iti papaitan. Ay nalakay. Umanay nga igatang ko iti papaitan jay talugasaw. Anya? Manot inted na tangdan mo. Talugasot nga raod. Dito kita tapno mamati ka. Nanay. Kasla kadaanan pa'y akwarta dagito inted na. Ha? Ay kita man anasaya at lakay. Saanan ang mabalin nga igatang dagito bakal? Ay unay mati pa ng parigat ni Antilin kanya kon. Ha? Si kanto mga main. Ay, apay apabasulan nak ngay. Kusilapan nakmutan. Idi pinaayaban na. Imbagam ko mga main nga dar aramidag. Tapno jak napnapan. Amok aya kas jay ti ugali na. Ay, nakaswiswit nga agsasao. Ngam nagkuripot mait. Ay, isu asaan arumbang. Apagtalkam ti balikas dagiti daduma. Tanuman pa'y nasam iti pa nagsasauda. Napnuan mo't iti sabidong ti puso da. Ading ko, adda ka din ni Arlen, dito balayo. Ay, awan Kano agtrab-trabaho ilay. De, anya ti trabaho na ijay. Para linis iti hotel. Kaasimot jay kaanak hak. Ay, talaga narigat ti trabaho ijay. Ngam anusan na ata single parent nga ron. Ay, kaasimot. Tadi magparparek na di asawanan. Siguro, simurutan iti sabali. Isumot ti damag may. Kaya't ko atulungan ni Arlene. Taamok ti rigat a pagdaldalanan na. Ay, mayat adeng ganday tanga imbaga, manang. Ay, iso nga imayak dito'y balayo. Takasaritak ko ma. Ay, ibagayo kanya ako na. Tasyak tunti mangidanon intun sumangpait. Kaya't nakatulungan ni Antilin, tata? Kanaw, ay naurayak lang nakalwa di imbaga na. Nagsayaten day jakab satkaw. Anya ngay kano ti itulong na kanya.
Kastoy, ikan na ka iti binulan a kwarta, kas tulong na kadagiti anak mo. Ay, nagmayaten ngay, no maaramid na ti kasta. Ang madama kondisyon na. Anya day ta kondisyon na, tatang. Ingka kanulinis-linisan, di balay na. Uray maminsan ti makalawas. Kat no nagdakkel di balay ni Antilin. Talon samot akad sa aran. Maminsan metlay ti makalawas. Ken puro automatic, dagiti usarem nga glinis. Kas kumay ti anya. Di vacuum cleaner. Diyak amo, no, anya day ta insurat ko, tapno amok ang maibagakan ka. Kasi iti paglinlinis mi iti carpet, ijay hotel, tatang. Ay kuwun siguro Manya, mayat ka Nay, ayan ngay nga ta jay vacuum cleaner dito nga ibagbagan ni Auntie Lane. Arlene, kaanakan, anyo ti birbiro kam dita? Kung auntie, jay vacuum cleaner. Tarugyakon alinisan day ti balay mo. Day. Adyak kayat nga osarem. Takagat-gatang ko. Anya nga ti paglinis ko ngay. Wali samlangan, kano mabalin, lampaswam. Anya? Dahito'y akalawat ti balay mo, auntie? Lampaswak? Kutwen sangapulon samot jay lampasok. Auntie, saanan nga uso ti lampaso ita? Uso pa'y lang para kanyak. Tamas na linlinis no malampaswan ti balay. Saan ka di? Anya? Pinalubusan nyo ang mapanaglinis ni Arlene, ijay balay ni Antilin, uncle? Ewan ata nagkarimot ti kabsat ko amang ted iti binulan at tulong na ken ni Arlene. Namati kayo mat. Apay kumadyak mamatay. Ay, sapay ko tatong palin na day tanga imbaga na, uncle. Mas daawak no apay ngagpalinis iti balay na. Nagadumo dagiti katulong na. Ay na, uncle, awandan. Pinanawan dagiti maid na. Apay ngay. Ay nagawan kat akong sinsya dagita amid na. Kasano asaan da panawan? Kat nagalasmat ngamin ti ugali na. Sino tinagalas ti ugali na? Ni Auntie Lane, Jacob Satyo nga ipanpanakilyo ang managtulong kan naanos kadagiti kakabagyan na. Talaga nga inuray ka. Takayat ko ang makita kan maamuan no manuti inted ni Auntie Lane at ang dan mo. Namambanugak insan. Agasa ti kadakkel ti balay alinang paswak ngay. Anya, naglampasok ako na? Di nakatawan. Tatalagaan na banugak. Kat, manungay mati inted na atangdan mo. Daytoy, kita Wow! Naka-envelope itinalabaga. Swerte ka no kasta. Manungay mo ti kargana. Kita Ha? Talo ka so? Anya kumangay ti magatang dayta. Imbag mabalin ang maigatang dayto inted na atangdan mo. Tasyak ide. Jay inted na atangdan ko. Saanan ang mabalin ang maigatang insan. Husto ka no daytan. Talibri akmat. Kadagiti impakpakan na kanya. Imbag no saan nga expired dagiti impakan na ka. Ay na, insan, jak kinkinan dagiti inted na, taagbubuutan. Kat gapo iti nakaro akapsut kan bisin ko. Nangilibasak itikinan ko. Nangalak iti ref. Imbag ta saan na nadlaw. Ay, uray pa'y madlaw na. Tasaan akon nga agsublipay kan kwa na. Uray umay agpakpakaasi dito'y balay. Ay, never! Ay, una yun ayan ni auntie.
Isukat nga awan mangipatpatigkan ko na gapo iti kasta nga ugali na. Ay na, kakaanakan. Pangaasiyo ko ma. Umay kayo ijay balay, tatulungan dak. Gaputadyak kabailan ti trabaho. Ay na auntie, pasensya kayon. Ngamin, adda aramidek. Kano manangdan ka, talugasot. Kun saanen amabalin nga igatang, kasladya interview idi kanyak atangdan ko. O, asino nga'y timayat at tumulong kan ka no kasta kamat ante. Iso abaliwa mong taugalim. Pudno ti ko na ni insan, anti. Kasmat la kanyak. Napalalo idi ti bannog ko. Ang talugasot laeng ti interview asweldok. Kan pakananda kami pa'y iti agbubuot amakan. Anyamot nan ti kasta nga ugali yo. Kakaanakan. Pangaasiyo. Ikarigatak ti agbaliw. Basta umay kayo. Tulungan da kadagiti trabaho. Daytakat ngamin, anti. Tadiyo pampanunutan ti sabali a tao. Unay kayo matan. Baknang kayo lang arudan, ngam nagimot kayo. Ay, diyo pa'y amo atulungan dagiti kabagyan nyo. Laglagi po nyo dahi ti apagsasao, anti. Ipatag kan ayatan nyo ti padayo a tao. Nangruna dagiti kabagyan nyo. Tapno di da kayto baybayan. Kastala ti biyag, auntie. No naimot kayo kadagiti kakabagyan nyo, talaga asaan da kayo atulungan. Iso nga agbalbaliw kayo kuman. Wen, kakaanakan. Kat pakawanan da kuma kadagiti inararamid ko. Ikarigatak ti agbaliw. Tapno di dak ikayan. Wen, kasta ti aramidag. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana, ipateg ken ayatem ti padam a tao, nang runa dagiti kabagyam, tapno di da kanto baybayan. Tampok ditoy programa tayo, Kastala ti Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon Kastala ti Biag. Agyaman kami iti inkay panang tarabay.